Assalomu alaykum urmatlı YouTube ko'ruvchilar. Urmatlı Qadamjoy жаңылыктары YouTube kanalining qatnashchilari. Men bugun qisqa video tartganda harakat qilayim. Bu yo'l qavfsizligiga tegishli. Nakey, o'rtada shunday односторонний bir jaqli yo'l qilingan Qadamjoy shahri vokzaldan mına Batkenga burulchu ob'ezdga cheyinki araliq. Bu yerden razvorot mümkün emas. Mına запрещающий znak. Razvorot mümkün emas. Qayrılığa mümkün emas degan znak turgan yerde büt adamlar emi jaman süylesem jaman bolat. Oşon üçün akıldı şopurlar deb aytaylik. Akıldı mashina aydovchilar kelip durup çoğ mashinevi, kichine mashinevi, Tikovu, Busik hazır biraz murda Busik o'sha yerden qayrilib ketdi. Bu yerde öte ыңгайсыз. Az men süylaganga çeyin 1,5 kelip qayrilat, ko'rsatib berayin. Öte ыңгайсыз. Tar yerde burilat, naraqdan kelatgan mashina to'xtab turadi. Zat berot qilib arqa oldiga жүрgüzüp turup, anan keyin burilib ketadi-da, bunday yo'l qavfsizligidan, yo'ldan harakatiga to'sqol bo'lib. Uşunu közömöldügün gayiler qayakta жүрүшөт, 1-2 gün uşul yerde tursa esiga kelip qalaby deb muna akıldı aydovchilarыбызга kebirge mınday özünü sıylagan nake men janagıla süylep ötken uşul mınake aldıga keletler dagı anan tep qayrilat. Zat beret qiladi. Al ötüp ketkenге чейин жогору жакта машиналар күтүп туруш керек. Muну ming жолу айтса дагы адамдар өзүнүн ой пикири менен, акылы менен иш жүргүзүлсө кыйын болсо керек. Эми айтып коюп атам да ушуну. Мынакей. Запрещающий знак. Üç minut, 4 minut içinde uşuncha narушение. Бұл keç-keçe kança bulat? Kebiröleri buna sirtafırdan ötkenden keyin katты gazdı basıp joldu boşatayın, kattırak aydayın degende kelip tormuzunu çıyıldatkança kelip toktayt uşu jerde. Sebebi bir qayrilatkan bulat uşu jerden. Barыбыз сивилизованный эле акыл эстүү адамдарбыз. Ушуга бир өзүбүзгө өзүбүз жакшы мамиле кылсак болбойт экен да.